tumuzi nka Iradukunda Jean Bertrand cyangwa Kanyarwanda. Uyu wahoze akeneye amakipe atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda yaje kureka ruhago bitunguranye yerekeza mu gihugu cya Canada, aho ubu yatangaje ko yamaze gusezerana mu mategeko n'umukunzi we Lydie ndetse anamwambika impeta ya fiançailles. Ubu yatangaje ko iyi mihango yabereye i Quebec mu gihugu cya Canada. Iradukunda Jean Bertrand yanyuze mu makipe atandukanye mu Rwanda arimo APR FC, Gasogi United yaje no kuvamo akerekeza hanze, ariko agahita agaruka akanyura mu yandi makipe mu Rwanda nka Kiyovu Sport na Musanze FC, yavuyemo aribwo yahise yerekeza muri Canada. Ni umukinnyi wasezeye ruhago bigatungura benshi ko dore yaragifite kabaraga ndetse n'imbaraga zo kwicunga, ndetse bamwe bamubonaga nk'uwari ufite igihe kinini cyo gukina umupira w'amaguru, ndetse yaritezweho byinshi mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse no na ruhago y'u Rwanda muri rusange. Amahirwe masa kuri Iradukunda Jean Bertrand Kanyarwanda.